India sarkarin naupang chanpui ngai omte chanpui na turata na child helpline na siam chi Mizoram po district shanga kalpui ani. Kolasi pa Mary Mati Mera Desh Puala Hunmanania Koshang Shanga Changa Leilang na Chun Khom ani. Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. H.T. Silalin Changachuan National Health Rural Mission Director Hui Dr. N. Palay Shemna Buena Apuang CZSK Bulchung Kwate Kar Thar Chibaivek Ule Noel Vanalwat Pui Kania Chanchin Thar Kim Changzo Kin Ngai Thaang India sarkarin naupang chanpui ngai omte chanpui na turata na child helpline na siam chu Mizoram po district shanga kalpui ani. Voin chundar som Panikhan Kolasi District Child Protection Officer Dr. David Zaitin Vora Hovin Office Chamber MJ Kolasi District Member te chu child helpline chungchang hi shilfia anni. Dr. David Zaitin Vora DCPO Kolasi chuan child helpline chu thil tharani lo thu soirwalin tunhaya India ramin changtlungzo kin ruwa manna siam thar thu soya Mizoram po tunhai khan mumal zok kalpui ni thu soi Kolasi pa po thoktu mi som lai lak tharan ni thu soya heng thoktu thi project coordinator pakhat supervisor pali case workers pali le counselor pakhat ni thu soi Pudevita hian childline hi India rama kumsang kazakwa somkwa parukhan Tata Institute of Social Science chuan local pui to thu soya naupang har sana tok te chanpui ani theina turin kalpui ani a chuminhuwa Childline India Foundation le Ministry of Women and Child Development inen malakani chawa tunhaya Child Protection noya hian section shanin kalpui ani le ta a Mizoram po NGO tenena thokhovin malakani ati Pisila nun puye project coordinator child helpline chuan an malakdan tur shang te MJA te hi shilfi a no panghar sana tok shia le mu te chuan 1098 a hian call in report a thelu thaya an call I Aizawl a lutin an ni hian an omna district a an shil le anga case workers ten an zir chian nuwa atulanga mala in CWC lama FIR thelu emo CWC lama thlen emo thlenga malakani tur thu soi 1098 a hian englai po in phone in biak thei ti soin a report tu tini na hi puan zar thiang lo ti asoi pu enju vanal ava president MJA Kolasi district chuan DCPO lamin child helpline an kalpui chungchanga MJA member te an shilfia chu lomamati thu soya media lama puan zar ngai an nei chuan in thlashung hau lo turin a cha bok Kolasi pa Mary Mati Mera Desh Puala Hunmanani a Khoshang Shanga Changa Leilak te chun khom ani. Voin Khan Kolasi BC Office Tual Zola India Zalen na voice somsari panga na lomna Azadi ka Amrit Mahotsav por bok na Mary Mati Mera Desh Puala Hunmanani ani a Pujon LT Sang adi si chuan rampuan sar pot pharin Martar te Huan Amrit Vatika siam na tura Kolasi district chung Khoshang Shanga Changa Leilak te chun khom ani. Pujon LT Sang chuan India ram chu khobela ram ro puile hausam masa mithiam le me huai sen tak tak lo chwa to naramani thute namzia rang le chong shang mang te mun khata an kho sak hau naramani thu soya heng te hiram pangai tu me huai sen tak tak te in pek na awanga obena lakata zalen na swal chwa sak tu te wangani thu soi Zalen na luthiam poimo thole zalen na kan nei mek chu changkai taka mang turin DC chuan kalkhom te acha ram leilung mi kan ni angin Mary Mati Mera Desh noya mala na kaltlangin inpum khatna le inlung rola tha siam to ni zel turin a fui bokani Pujon LT Sang chuan naktuk me Independence Day lo thleng tur urlok na har ghar tiranga kal hui me kani thu soin India ramin zalen na mu ni chinchia nan intina rampuan zar theu turin Kolasi me puite acha bok Pulalman puya project director DRDO chuan Mary Mati Mera Desh campaign chungchang soizaw na hun mangin he campaign hian marta te puala lungphum Sheila Falakam siamte ramtana inpek na tithar le tura thutiam lakte khotina thingchiak somsari panga phun tele khotina changa leila khom manga karava
Karavia Pat Muna Martar de Juan Amrit Vatika Siam te Akentel Thu Atar Langa Heng Ruang Mana Shang Shang te He August ni Kwa Achanga Ni Somthum Chunga Kalpui Mantura Relani Thu Asoi Major Caroline Z Pachuao retire in hun hi kai shuain ramta na khwale tuirin omni tura thutiam lak na hun nei ani a thingdo lebi kho thlir video watangin Kolasip district chung khosang shanga changa leilak te chhun khom ni in Kolasip district atanga ramta na nun na hlan sepoi ngamsiam liana naik pachunga le lens naik suren gurung te sun na hun nei ani Divisional Forest Office Kolasip ruang man na in thingchiak phun na hun kalpui ani boka Pimelody ngur than tluangi additional DC chuan lom thu soi na hun mangbok ani Kolasip District Mary Mati Mera Dash Program man na hian District Office tom ngai pole khotlang shwai tu de baka zirlai no pangte antel Independence Day lomna urlok nana har ghar tiranga pualin rampuan zar tar chungin two-wheeler rally nei ngarani a pujon LT sang DC hian rally hitel puin Kolasip khochung mun laili lai fan kwalani a sarkar na thok tele remchang apiang te rally a hian an tel ani Aizawl District Court a Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. H.T. Silarin Chana Chuan National Rural Health Mission Director Hlui Dr. N. Palai Shemna vo ina apuang Aizawl District Court a Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. H.T. Silarin Chana Chuan National Rural Health Mission NRHM Mission Director Hlui Dr. N. Palai chukum khatang turle chengnoi somni pali choi turin a shem Prison President le GS10 January ni som pathum sang ni soma Anti-Corruption Bureau a FIR an thelu chu ACB chuan an chuya anthil mu chwa te court an thelu ta hun engemaw chen ngai tua ni tua court chuan August ni som pakhat khan Dr. N Palai chu thiam lo achan tirani court thurem na alandanin Dr. N Palai hian tak taka hwai hot si lovin Chumli lai zir ho na buat saya chunga chuan cheng nuai li singkhat sang khwa zathum somruk ai ruwa pu ani health sub center som siam na cheng nuai somthum panga singli ai ruwa le PHC thom thatna sum cheng nuai kwa singa ai ruwa pu ani boka heng pu na chilia hian thiam lo chantirani Special Judge chuan Dr. N Palai hi eiruk thu buai danga meini som pani sang ni somni pathum khan thiam lo alo chantir to a chumi chum chuan kumli chung zel tang tur le chengnoi somni pali choi turin alo shem to ani Excise and Narcotics Department thu chwa tar landanin tunlai hian Manipur atanga buai wanga Mizoram ral tlan lo lut te atanga rui hlo man le Manipur atanga rui hlo ron keng lut man anam nual to Nimin Khan Excise and Narcotics ta chuan mipali kut atangin heroin kg khat chuang an man Excise and Narcotics Department chuan nimin pathian ni chanu dar ni le mil somli khan khiang te homestay bongkon atangin heroin kg khat le gram zanhi som paruk hongza pani le anei tu ni apu mi pani Laming Thang Singson kumsomli son of Potin Sei Monglei Phai Churachandpur District Manipur le Jingmon Kim kumsom thum pakhat daughter of Gaumang Thingka Phai Churachandpur Manipur niya in chalte mananni Excise and Narcotics Department le CADS thokdun chuan nizandar sari khan salim venga heroin gram zapali hongkwa le anei tu nia pu mi pahni lalom pui kumsom thum daughter of Sivanal Ruata salim veng zampui manga section le zonun siami kumsom li paru daughter of Liandola salim veng nia in chalte chu an manbok Heroin wanga man te hi the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 NDPS chuan Mizoram mi pui te acha a Shat lavaru ihlawa in nam noite in le lo le ram man tire mo mi khwal emo thurwal pui chu dananga thunun thei ani awangin film khura poi mo hle thu asoi Howlong khothang choran bial to MLA in an feel lai na tur sumam sa chu an party meeting tho na sumatan alak pen sakni in an pu Pathiania Field Management Committee Howlong in thu chuan siama bial to MLA in ache dania an soi hi an tar langa na thok tu te party worker kan lom pui rualin khotlang mi puite rual o na ber khelmol puitling nei tura hun rei tak malak na kal to te chuan op ani ti chuan op ani ta mai chu poyan ti thu an soi
in shil shiat na le soi ho na ho lo le mani mimal ma khwa ring wa thlir wanga khotlang ma thlir po pen mai du bial tu MLA le party worker an nei chu poi an ti tak me mewa khelmol lai na hi bial tu MLA hian a tho sak tur thu soin a mun tur ngai to turin ati ni in an tar langa fil mun tur hi enge mo chen an ngai to nuwa an kho a primary health center bula mimal ram chu lei turin an in be felti an soya mei ni somthum pakhat sang ni som hi pathum zan khan MLA hian a hmun turan nei le nei lo ti chiang tur le zandar kwa thlenga ngai chan tur thu shilin field management committee chuan an soya a hmuna fel thei lo ani chuan a laina tur sum chu hmun danga man mai adu to thu a sha tir bok ni in an soya hewang hian man mo takin an thu khom ngal ti an soi bial tu MLA ne na hian na tan mai anin pe thu an shil zui ve ngal bok ni a soin field lai mai tura beiseina an nei lai le ngak hlel taka an thlir mek lain sumruam han sa chu party worker te in hlo nan futsal ground siam nan le zokuma memorial field a pavilion nuai cheinan po pena semral ani ti an shata bial tu MLA ne na hian na chan mai in pe thu an shil zui ve ngal bok ni a soin fil lai mai tura beiseina an nei lai le ngak hlel taka an thlir mek lain sumruam han sa chu party worker te in hlo nan futsal ground siam nan le zokuma memorial field a pavilion nuai cheinan po pena semral ani ti an shata ni in soya field management committee in thu chuan siama hian bial tu MLA ming hi an tar lang lawa ma se haulong hi lunglei north assembly constituency omni in bial tu chu Dr. Vanal Chanpuya ani field management committee hian tu na hian field laina tur sum nei mai ri long ma se a thei ang malak chhunjom zel an tum ti an thu chua hian an tar lang bok MP Lok Sabha pusila ro sang chuan pathian kan lam tang ani miawa wangin min bei tu te siam shei cher te hi aso don lawati voin khan namrun chung in khoma he thu hi soin pusila ro sang chuan pathian le kan ram tan ti tu te kan ni a pathian kan lam atan tlata wangin min bei tu te siam shei cher hi aso don lawati a pathian zara ne na kan chang zelanga thil tha tia thei top kan chwa ve lain bai kan tok fawa rilruna chang po om ve thin ati a ma se diriam takamin bei tu ta top na hi aro pui vak ngai lo ati Delhi tlang boruak soin Lok Sabha MP chuan thu in na satakin kaning ka preng maya central le Manipur sarkarin anti angai ti in na takin all party meeting a an soi to thu soin MNF president Pozoram Thangan hwai tur le zofa da tala ding hetla tura ati angin thei top an chwa thu a soi state dang MP te laka chuan poimo thamlo hle ma ila kan veya poimo ati a NDA meeting a Manipur chungchang le UCC chungchang soilan an phallo awangin thu a soi du lo pha thu soin anholama MP in ko khoma po Manipur le UCC chungchang soi an phallo awangin an ho pha ni na soi anhulam meeting a po an tel du lo pha zel ni a soin sesona Manipur chungchang soi atum reng thu soya thu soi adil na chu apil bo zela adjournment motion a thelu po nol ani thu soin MP hian anu ICO ompo ngai sak thei lovin hausa no confidence motion thlop turin a thutluan par ni in a soi MNF advisor chuan hausa mui phwar sak ni ma ila national media lamin Manipur buaina chungchanga andin na an share awangin an bor na sa hle ni in a soya na takle hwai takin andin na asoi thei pha thu a soi NDA lama an chian po in an be chadu to lo ni a soin chibai po an dong tamang lo ni in a soya chuti rwalin kan unau te an lom ma lom thu kan dong na sa a in pum khat na po ang he zel pha ni in nia ashat thu a soi thu soi tu dang pural fam ki maral te ex chairman joint VC vaireng te chuan ramria MNF sarkarin masona tam tak atho thu a soya pathianin MNF ashwai na sa ti chachiang tu le ataka mutu ramria anni thu soin covid shipui na takin min noi laya ramri bwai chungchanga MNF sarkarin na satakin ma alak thu a soya
ramria si pe kem thanem tak satharin kongpa ngai takin apo tir vek to a tuile eng po pa ngai takin an nei zel ni asoin si pe company headquarters thar po sakzo vek to ani thu asoya MNF chu ramri thuwa asoi MNF chu ramri thuwa asoi ril lawa alut rilani ati khati zong ka tu chama chanchin thar kan ti chwa thai ni e